parlok nongpo pijinjar haying hadukan ne hajkatre jongpi ponsya karo water supply ngin penpoi ke kebakhoj kebabang bat kebasinyam pun hau number pranyo saunot henriu nyolai pun sepi penpoi bai hajing pima dukan pima jakatre pima penpoi be ise da ka jing sngo sarong halor ka jingla jong kinong ila kai karati ki bekenthop ya ki samla kenthai bat senrang kinong ilam ka miglaya Kyokushin Karate Association menta ka sngi ka khatlai tarik uklal kot arajar pusan ha ka jingilam ba melansius malai kila pdyang sobhai kirang bat thai ila kai karate ki balayora ya nam job na ka third international open full contact karate championship arajar pusan bala penya da ka Iko Kyokushin Worldway India bat ka Kyokushin Kaikan Karate Organization Assam kumban sukudo baka ni ka lumpung yele kai ka dek bala pelong ha ka khatway tarik bat khat ar tarik ka lalngkot arjar pusan ha indoor stadium Cotton University Guwahati jong jela Assam ha ka ni ka jingele kai lai shementa hadu spomut kirang bat thai yele kai bat napdeng kini hadu khandai ngut kila yora ya ka trophy ki bekenthop yo Francis Makri bawan hak kerdan beningkong hak open category ka ibadap den rapmain ka bawan beningkong hak under 14 female category kala yo ru hak kerdan ka balai hak under 14 category hak kerdan baar la yo the imaginary khongji hak below 65 kg category hak kerdan balai pat la yo da ka makhe rita klen hak heavyweight category ka dahun shisha khamdaj kelawan balai hak below 65 kg female category Usen Mas Pangcho lawan balai hak below 65 kg male category u Elton Swear lawan balai hak below 65 kg bat Meban Kraubok Karbani lawan balai hak open category habai keren bat uwei na preng kini kinong ilakai yau bala itu kerteng kumu Elton Swear ula kerpat na kesorkar bakan kersan lemiki hak bai dei bat kitiar ilakai namar kidang duna bun kitiar bakim pat dabyang lun bat lada kesorkar ke kersan kan yarap iki shibun bakin wanra ikanam bat keburom ya kejela susu habayo ban saki ya kejing pelong kinong ilam men pediang burom ya kini githai bat kirang ilakai karati kejela kiblalej ban yashimenta hak te kelempung om shamla dan ke bapdiang burom yaki lakadei nakaliang kibor sarkar ni ki kenhun bapher ka bawatla shibun teligi khusnam ki wanra nakate ke lumpung yelekai ka bakini kinong yelekai ke jela ki hab bani kun persya ki wei pat kinong yelekai ki bana ki wei kiri boleh. Bahagian airport katong sempnap benta kanega megale dari association agabang idali penyesi benta ante apo Assam Cotton University tournament kebelatif umka Park International Full Contact Karate Association yang muslim area Arpusan saya kanega penyesi benta na kalian juga megale Kyokushin Association dapat kumbasi kamu dia bat lagi si kamu milayo kakopi patli lagi patli Francis Makri wan ha kandan ka baningkong haga open category madru dam saiwi na keting yang keting we yo haki atli di trophy gawe jadi haga kihon gawe jadi haga komite baro idon ibawan paket sub division tum kamar cerita tahun sejak kamdeng bat nandam sagi wegi dengan kickbox kendian iki ning bagi English dan iki ba kila ban bio kila ban la kila la ban wan ra ya kene ga trofi abenta ka dalam ikalia bat aket bu kendian tiru bagi dala isu na benta si ban sawan baru gidang don ya ibabun di turnamen hantam adin ganeng sale haumnai ubalai match aku pra atendai bat laiteo apo asam ni apo tinsukia la cerita dahang ne idon sagawi pat ka tournament ka relatif kum ka fight series hang ne pat kinbun bahagi bawan kiwi ki ri haka perthe tum ka Brazil
ke Australia, New Zealand, Kyrgyzstan, nang ta gidon sa giwe-giwe de hagan ya ga tournament na kuat ban na kiu sakang ba nangane nginjit kita na di balong jiwa la menyakun ba kiwi pat kiri haga pertei ba hadin kane yang safaru apo Sri Lanka atau gane ba ngan PIU ba ngan jit gitu biar ki ba kamba de bangane publisibun kong yang ai kublai ya iso beret ibadai presiden jokani ka media education karate obsession bat kunju ya ki bala support yang ni ka bentah e kawai hi nangi hi ki nong la ka hi ni long ya buram hai so beren mah kini kata kawai bai laplelat laplelat ti yang malam da undai hi na i basdang lagi dunia kong kasi hi na du arjak ndai lah ada jak ndai hi ngai ba contribution kan phe ni po miklia ni kong dan tang hapo aboy teman tang la dan hapo selong ba hadir ngatrai ru kesadan berbuan hapo kiwe ki district hapo ka miklia mah kata ini kong di sobiren ni bala sedang andra mat nai hi bang salah ban yakiu hadu kan ni kedang bang iwan ya kan ka international kembali wilayah ini hanya iwan da di Rocky ketoblang tidak nak dengan soberen lu nasyukur pa nak sorkar mo ada nak kamtam kita ka Department of Sport mo ada kalah hiban era yang ini di kirang elaka jo kan ka kikushin namar ba bunsin hingi la ya pet hi man kapon nyimbiang ya kata ka propo hall ki propo iku aman mo kum ki mat ki jingdeng ki badai banyada yang ya practice tentang ni habia tangmania practice sungi habia practice jajai ka marba kam yaha maka jingna ka jongi na marba idi ka full ada ya jing practice ban nangba bangim dan kita ki ukuman imdan kita kiar ki bangin ya pom bania dai ra jong ha practice sai sai rukom atrai bala dangi dan kita ka jingna kata ka ukuman hi ngila ban umdei bongi wanda tangani ka force tang duai angun re la dangi biang sya kata kiar bungun nangi prangut la ban ra nyong nyong ki ban force mar ni hi na pom milia hi kembali ipek nangi barokah jadi deh badan sap noh le tang kalan kani ru deh ki sport di dana de lada i kali sarkar hi ka ibet mo ketina ka gani lada ka itu no mak ba yu indap in pen long kekalan sponsor no ketengi na cakala ka ila ya pha di na ili la ka man hi buan hi man kopor ba ni hab yalun na dia tentang kidan ki baduk kisu ya dok em to tentang hab ya sponsor kidan bayaram kidan ki amene ki bayarap kidan ru ki ba ki kimyala ado kata kisu ai barit bari akin dai kebun hi ba ni hablu ina na dia be kapla tentang ni lai lai tentang luat ka kabang kadi ru ni hab perkhat kan nu kan mas ability cengai hi man kapor kabun kita kejenglut dengan syukur pa hi ada la hi ada sarkari kan su yarap ye pek kami lang ya kan kecina kai kan buat di pilihan ni rukinya jo bisa menjadi kai kan ini nak yang abusian ye yang sampai di kena di kota Wanda kai mata ini don mentah pol kilo ye yang sampai ini kum kadang kecil yang belum mesti lawan ra tanam ke puram entah apa distrik dari lawan ra tanam puram lawan distrik bila pagi forward deklara kan ketika kapuram kawa sebut dan presiden bapak ini berapa player ya di paro pertama di pada ini kena karena casobai ini pak turnamen boba Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai ndru wei ar nyau lai